माता के बीजेपी बीजेपी 2026 टंगमारी वसिनी बिल्लो जमातिया न कबान बुधबाई जयमा खाइनाय 11 महारानीपुर आसन बिल्लो जमातिया कबान जयमा खाइनाय ओ एलाको सिक्ला सिक्री रक सामु माने बनावत गरै इप्ला मथारनै काइसा बनावत गरै कबान बुधबाई जयमा बिल्लो जमातिया न कबान बुधबाई जयमा खाइनाय एबो कबान बुधबाई जयमा खाइनाय मथारनै बो काइसा बनावत गरै Oro orai porai kai mangala o elaka orai porai kai mantga anti sompriti narana bagi billu jamatia na kaban budbai joy ma khainai Oh, that's his name. Sini aku nak sekolah. Sekolah yuk. Sini praktik. Aku nak Bilow Jamatia. Ikut muno. Aku nak Bilow Jamatia. Ikai taklah sini Bharatiya Janata Party ni ngai. Oh titi di sini apa ngop buat ini aku. Nanti hak itu orang nak hamil orang ni. Asyik aja. Do. Lugus. बिल्लो जमातिया न कबान बुधबाई जयमा खाइनाय बीजेपी नि प्रार्थी बिल्लो जमातिया न कबान बुधबाई जयमा खाइनाय Đó là sẽ tối không có sự tình. Sini प्रार्थी ang sawana. Sini प्रार्थी. Sini lamra महारानीपुर ni sini BJP ni hamdagi प्रार्थी na sini Bilow Jamatia. Bahut in nogo phaikya noro be kok sala bagi. Kok samane ni. Ani bungo Bilow Jamatia. Ang lo sini BJP ni nai. Oro 11 महारानीपुर ni candidate ang lo Chengkha. Gang no boot batayu. Ge boot batai thaniwo nor ne आशीर्वाद ना थयो. आशीर्वाद ना थयो. आशीर्वाद kini namle. Makan doa ni bose. Makan busuk dong. Asyik tiak kayak gitu. Oh, tu cina tu. Mana foto pun baru foto dulu, semua asyik berkelan. Soleh namle. Sini Krishna Purmu. Bina Roscoe. Apa nani? Oh, kalang. Ini dia kalang beri rong. Kapan nara go? Lapa asyik berdekat sih kan? Oh, rojila nani. आशीर्वाद दे भाई जो तो तुम बुझो की Ini jam-jam bersama betul. আগলাই সরকার শুন তুম আপনারা জনসম্পর্ক অভিযানে বেরোলেন। Good morning, media friends. Thank you for covering my door-to-door camping. Today I am here in Twimudul village. So I came door-to-door camping, and I got opportunity to have interaction, people to people, house to house, family to family. Their only main thing is that last 5 years they have given chance to Motha for governing the TTADC. However, they have been neglected and they have been deprived from various schemes. So they have expressed their sorrows and disheartenment. So I assured them that you bring us to power, vote for change, vote for good governance, and vote for administrative reform. Then we will proceed with the schemes. যুব সমাজ মানে যুব কি ভোটে জিততে কি ধরনের ব্যবস্থা থাকবে? For young youth and entrepreneurship, this is how we will go approach. We have been camping, ensuring our youth for self-sustainability, self-empowerment,
not only in case of government jobs, but also to be an entrepreneur and ease of doing business. So we will sit with the youth of the people. We will discuss how to make it Atmanirbhar village, how to make it self-sustainable village, how to bring revenue generation from the village. So that is how we will plan. So I assured them, obviously, if you bring us to power, then obviously we will sit together and we will see how we can sort this unemployment and employment generation entrepreneurship. Thank you. माता के बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद 2026 चंगमारी वसिनी बिल्लो जमाते न कबान बुट बाय जय मा खाइनाय देबो कबां बुट दुय जय मा खाइनाय क्लासिक रक सामु माने बागै जय मा खाइनाय